Oh, nanti kita ulang putus utara rasina pun. Mereka Aku dulu masih sekolah pun lagi. Kalau pun ini. Kita tham lah he, non Dah se. nanti kan ini. cari yang lebih bo. Coba. Adinya. Mai se. Mulahan minta humsah. Anjupin aja kan ini. Ada tiki. Aku baru ke ini ke. Makanya nonton susah itu. Jauh lah tu makan bala. Banyak makan bala punya. Ya, sama juga kita Ini masalah. Ternyata Lang long sikit. Radika pakai Di nisya. lang long sikit dole ko son si muni dak kurlong kit do malaho. Radika mah nisya. Aman Flyover lang daw po dito na. Parang number of. Oo. Lipo. The Korsingkarak Indoor Cup Flyover. Oh, takpan sila ang lapa bondi. Bench na bondi. Oh, okay, ongong he. Wah. Bak. Pi lang he. Amat piti. Jo porta he. Jo. Ja. Amat piti. Ya chat pun ni pandang chat. Oh, mang. Nangke. pamitang dele. Kala Phuket ta me lu na ko. Pula dia pisop dah. Namun ni segitu orang tu lejo. Kita ambil muni teki tu baik. Pasal tekang boleh dah kan pasal tekang. Wow, nangke pasal ke? Na pasal nanti tekang ni pa. Abe. Tu tidika. Papa capit sama mami. Lapan lah pusat ni kan mak. Tenang kono ni ibu tu nang. Pasal kalau pasal. Mana dulu. Nang dun 40. Oh. Dah. Ini lang eh pusat tu kau le. Lalu apa hacang apa? Kalau pasal. Jo. Pusat. Neng neng pusat tekang mo mang ke. Pusat. Pasal. Wow, pasal. Oh. Kalau. Upload deh. Ceng ni orang kenang nonton deh. Kamu upload dulu. Bye. Baru. Cháu rồi. Apa kau? Anh là nó sẽ cái là chút gì cả. Cái đi Phuket bắt đầu về cái RBT pick ama sẽ đi đôi ik mission đấy, non bang cái tụi mình đôi ik pick jo and it feels so nice. So I came out to have some snacks. So let's see what I eat. So before eating, we wanted to wash a car here in Rongnihang. Oh my god. Chile gari chan. Oh yeah. इन्होंने मांग के चिकन पकौड़ा छोली पौधा क्या यहाँ पर यहाँ पे कथरा रुन्मी का पास पे
Kaya blue lagoon si Hangber po nanitibang kay watermelon sige. These are another order, chicken pakcoran, chicken wings. Take a big bite now. Oh my god. Ooh. How is it?